بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ قراءة بير. الدرس الخامس والأربعون. 45 سبق. خاتم şakek. Fassun bağlı taş yol bolsa şakektin közü. Sivarun bilerik. Kurtun söykö yol bolsa sırga. Ayqtun monçoq yol bolsa şuru. Marjanun marjan. Zahabun altın. Fiddatun kümüş. Ma'dinun ken yol bolsa ma'danun. Lu'lu'un bermet. Almasun almaz. Yakutun yakut. Qaviyyun güçlü. Zayıfun alsız. Zonnun kümen yol bolsa oy. Azunnu fil fasli klasta de oylayım. Min fazlika urmat minen. Khatami min zahabin ve fassahu min yakutin. Benim şakegim altından. Cana anın közü yakuttan. Fil bahri yujadu lu'lu'u vel mercanu. Denizde bermek cana marjan tavlat. Yol bolsa denizde bermek cana marjan bağır desek tavlat. Hazal khatamu ghalin cidden yusavi 30 cunayhan. Bu şakeg abdan kımmat. 30 mısır akçasına var. Hazal sivaru rahisun yusavi 5 cunayhatin. Bu bilerik arzan 5 mısır akçasına var. Ayna sivari ya ummi azunnu fil khizanati. Benim bilerigim kayda ey inekem. Şkafta de oylayım. Khatami cemilun. Benim şakegim çıraylı. Ayqti min lu'lu'in. Şurum yolusa monçoğum bermetten. Sivari min fizzatin. Benim bilerigim kümüşten. Ve khatami min zahabin. Cuna benim şakegim altından. El khatamu yusna'u min el zahabi vel fizzati ve gayri zalike min el ma'adini. Şakek altından cuna kümüşten cuna bundan başka kendilerden casalat. Hazar rocunu qaviyin cidden. Bul kişi ayavay güçlü. Haulay ricalu aqya'u. Tigil kişiler güçlüler. Ayna quruti ya ukhti. Meni söküm qaydaya inekem. La a'rifu ceyyiden. Anı жақşı bilbeyim. Azunnu fil khizanati. Şkafta de oylayım. Anta qaviyin ve ana zayıfun. Sen güçlüsün, men alsızmın. Haulay ricalu aqya'u ve haulay zu'afa'u. Tigil kişiler güçlü. Tigiler alsız. Binti telbesu khatama fizzatin. Benim kızım gümüşten şakeklik tagat. Az-zahabu yasna'un minhul asavirata vel khawatim ve saati. Altından bileziklerdi, cana şakeklerdi, cana saatlerdi cesaşat. Labistel khatama. Şakek taktın. Hazal ayqtu cemilun cidden. Bul şuru ayavay çıraylı. Yakunul feta qawiyan ve şeyhu daifen. Jigit güçlü bulut. Qariya alsız bulut. Elmasu hacerun ghalin cidden. Almas ayavay kımbat taş. Khatami izafa bol mubtada. Khatami öz muzaf ya mütekellim muzaf ilayh. Min jar zahabin majrur jar majrur taqdirdağı kayinun bolup xabar bulut. Ve atıf fassuhu cümlesi atıf bulut. Khatami cümlesi matufun alayh bulut. Fassuhu muzaf hu muzaf ilayh. Muzaf ilayh birik mubtada. Min jar yaquti majrur jar majrur taqdirdağı kana gavut durup jolsa yakunu gavut durup xabara fi jar al bahri majrur jar majrur mutallaq yujadu fi nabaynat yujadu öz mashul fi'l al-lu'lu naib fa'il wa atf al-marjan matf lu'lu matf alayh bulat marjanı buldağın naib fa'il hada ismi işaralardan bol mavsuf al khatam sıfat mavsufat birik mubtada ghalin xabara asli görünüşü ghaliyun bolğan ya gazamma orulğan üçün zaman alып işlep ghaliyim bolup qısqargan bunu tanvin abanlap kelgenmiz. Cidden fe'li hazf kılıngan maf'ul mutlaq yusawi mubtadaның ikinci xabari. Yusawi öz muzari fe'l. Fe'l aslında huwa zamir mustatir jaşırılgan. Huwa mubtada qaytat. Şul mubtadaga baylaçı zamir şul astağı fe'lu. Eger mubtada xabar bolsa, xabari fe'l bola tursa andan mubtada qaytucu zamir boş kerek. Oşa zamir şul huwa. 30 adat cunayhan ma'dud. Adat ma'dud birik maf'ulun bih. Cunayhan özü tamiz 30 mumeyyez bulut. Hada ismi şaralardan mavsu as-sivaru sıfat mavsuat birik mubtada rahisun xabarı. Yusavi cümlesi ikinci xabar. Yusavi özümüz var fiil. Fiil asla huwa zamir mustatir jarh huwa racı mubtada qaytat. 5 adat cunayhatin ma'dud. Adat ma'dud birik maf'ulun bih. Ayna istifhamiya zarf makan
taqdirdagi kaynundan bo'lib turib xabar muqaddam sivari izofa bo'lib mubtada muaxar sivari o'zi muzof ya mutakan muzofin ilayh yanuda ummi izofa bo'lib bunada ummi muzof ya mutakan muzofin ilayh azunnu afal qulub taqdirda sivaraka degan maf'uli bor sivaraka shul birinchi maf'ul fijar al xizanati majrur jar majrur mutaalliq taqdirdagi kaynunga bo'lib turib bu ikkinchi maf'ul bo'ladi. Negizi azunnu afal qulub bularda iki maf'ul bo'ladi. Bular iki maf'ul bu negizi aslida ular mubtada xabar bo'lgan bo'lish kerak. Afal qulublar negizi qancha desa ularni aytamiz. Zonna anan xola hasiba za'ama ja'ala adda haja hab ra'a alima wajada alfa daro'a ta'allam sayyara radda taraka takhiza ittakhadha ja'ala. Bular afal qulublar. Misali zonantu aliyan sidqan. O'yladim alini chinchildi. Shu yerda zonana zonna afal olsa tu foyil olsa sadiq aliyan birinchi maf'ul sidqan ikkinchi maf'ul. Bu hisobda aslida o'zi aliyan mubtada sidqan xabar bo'lgan. Bunun üstüne afal qulublar kirib o'zini maf'ul qilib olgan. Nojida dag'in taqdirdagi sivaruka degan sivaruka kaynu fil xizanat shul mubtada xabar bo'lgan sivaruka izofa bo'lib mubtada fijar al xizanat majrur jamajud mutaalliq kaynu mubtada xabar bo'lgan xotam izofa bo'lib mubtada jamilun xabar ayqdi izofa bo'lib mubtada minjar lu'lu'i majrur jar majrur taqdirdagi kaynu bo'lib turib xabari sivari izofa bo'lib mubtada minjar fi zoti majrur jar majrur taqdirdagi kaynu bo'lib buldagi xabar va atf xotami izofa bo'lib mubtada xotami o'z muzof ya mutakallim muzof ilayh minjar zahabi majrur jar majrur taqdirdagi kaynu bo'lib mubtadaga xabar bo'ladi. Al xotamu mubtada yusna'u jumla fe'liya mubtada xabar yusna'u mashg'ul fe'l naib fa'il asna huwa zaman mustatir jashqan va raj mubtadaga qaytat minjar az-zahabi majrur jar majrur mutaalliq yusna'u fe'li baylanat wa atu an fi zati matuf az-zahabi matuf alayh buldagi jarga majrur jar majrur mutaalliq yusna'u baylanat wa atuf g'ayri matuf al fi zati matuf alayh g'ayri o'zi muzof zalika muzofin ilayh muzof muzof ilayh birigib mavsuf minjar al ma'adin majrur jar majrur taqdirdagi kainun bo'lib mavsufga sifat bo'ladi. Mavsufat birigib bular jarga majrur bo'lib ketadi. Hada mavsuf ar-rujul sifat mavsufat birigib mubtada qawiyin xabar jiddan fe'li hazf qilingan maf'ul mutlaq haulai ismi isharalardan bo'lib mavsuf ar-rijalu sifat mavsufat birigib mubtada aqwiyau xabar ayna istifhamiya zarf makan taqdirdagi kainundan bo'lib turib xabar muqaddam qurti izofa bo'lib mubtada muaxar yanuda uxti izofa bo'lib munoda la nafi a'rifu muzor manfi a'rifu o'z muzor fe'l foylansa zaman mustatir jashlan hu zaman muttasillardan bo'lib maqlam mansub maf'ulun bih jayidan fe'l hazf qilingan maf'ul mutlaqning sifati maf'ul mutlaqning sifati azun afqan qulub bunun birinchi maf'uli qurtuka bo'lgan qurtuka degan shu taqdirda ism bor o'sha birinchi maf'uli fijar al xizanati majrur jar majrur taqdirdagi kaynga bo'lib turib bu ikkinchi maf'ul bo'ladi. Anta mubtada qawiyin xabar va atf ana mubtada zaifun xabar haula ismi isharalardan bo'lib mavsuf ar-rijal sifat aqwiyau xabari va atf haulai matuf haulai avvalgi jumlasi matufun alayh bo'ladi haulai o'zi mubtada zuafau xabari bint izofa bo'lib mubtada talbasu jumlai fe'liya mubtada xabar talbasu o'zi muzor fe'l foylasida hiya zaman mustatir jashqan yaraj mubtada qaytat xotama muzof fi zot muzof ilayh muzof muzof ilayh birig maf'ulun bih az-zahaba mubtada yasna'una jumla fe'l mubtada xabar yasna'una o'zi muzor fe'l waw foil minjar hu majrur jar majrur yasna fe'l baylanat shul hu zaman mubtada qaytuvchi zamirlardan asawirata maf'ulun bih wa atf al khawatim matf asawirata matfun alayh bo'ldi maf'ul wa atf sa'ati matf al khawatim matfun alayh bo'ladi labisa mawzufil tafoil al khatama maf'ulun bih هذا موصف العقد صفات موصف بالمبتدا جميل خبر جدا فعل حذف قلنغان مفعول مطلق يكون أفعل ناقصة الفتى اسم خويا خبر وعطف الشيخ معطف فتى معطف عليه بلاد أفعل ناقصة اسم ولد ضعيفا خبر الماس مبتدا حجر
xabari. Hajaruz mavzu g'olin sifati. Bu g'oliyun bo'lgan. Jiddan fe'li hazf qilgan maf'ul mutlaq. Allohu a'lam bis-savob.